Hello guys, joto non lam shogo ani YouTube channel o khaklayo noro joto no kham tong bai na nei te hinke ani video rong norok tam ni bagi nuklia tam ni bagi video upload khai liya ni rok wan sugui tong bai khina ani kaisa reason tong ni bagi no ang video upload khai malia te ani blog noro nuklia ang joto no miss khai ka norok ano miss khai kana ang norok bai nukjana ni bagi bele chai to kha amu haipano ani kaisa problem ni bagi ang nukjak malia haipano norok bai ang taisa kerengna bagai video khaifina ni bagai start khaika tini no hoite hinge nora ano salprom no nuk shinai hinge tamo reason hinge ke ang video khaimi ani ani reason hinge ke ani phone hamliya ani je video ro khaimi mane phone kaisa kaham paina ni hinge time nange diba haya diba hinge kisa misa omoni o chikon mikon moina ang chole tongra kha hinge olo hinge kaham rok paisina camera ro kaham paina hini na angwa soka hinge aboni bagai nang nasingte no nasingka asuk zora khe hinge tau hinge ang finally phone paika amoni bagai no ani problem hinge omono ani taminai phone kaham krei camera kaham krei ani phone tongla bo amon nos tong paika amoni bagai haino ang chikon mikon bai no mane phone paika paima to haipano ani phone camera kun phone hamia ang pura emergency o namon da amo phone hinge amoni bagai ani phone rok hamliya hinge ang video rok stop khaima to nika haipana ang norno belai no miss khaika hinge tabung ni hoite hinge nor anos tei salprom no nokshine ani video rok tei norok ano comment khai sedi nor ano busuk jorate miss khaika ang to norno belai no miss khaika ang tabung ni hoite hinge nor bai kereng sinai ang ani phone bo paika hinge omtoi no hinge norok tam video rok ani bukhak tei nai na musung aboro ano kisa comment no sanani tapuk